Oke saya dewe. Jai pongan salajengipun monggo untuk berikan penghormatan terpanjenengan sudi kiranya sehubungan tuan rumah 1, 2 dan 3 lagu gendengnya minta dibagi 3. Yang pertama saya panggil yang punya tempat dulu yaitu Pak Ida Kertowono Gucialit Lumajang. Atas permintaan dari Pak Ida nyuwun dipun dampingi diantaranya David HS Putra Kertowono, Cak Murki Kertowono, Samsul Arifin Bandaran, Mas Suli Soleh Wonokerto Gucialit, sesarengan Cak Harsoyo Dadaban dan Pak Kampung Rohim Dadaban, Cak Supar, Cak Wahyono dan Nyonya Dadaban, dan juga Kampung Surati uga saking Dadaban Gucialit. Sumangga. Yo dengar. Monggo Bapak Ida David HS Putra sesarengan Cak Murki Samsul Arifin sesarengan Suli Soleh Cak Harsoyo Kampung Rohim Cak Supar Cak Wahyono Nyonya monggo Kampung Surati. Sampur langsung keliling wah Azmadi Makadam. Monggo kepada Pak Ida beserta David HS Putra Kertowono, Cak Murki uga sing Kertowono, Mas Samsul Arifin Bandaran, Mas Suli Soleh Wonokerto sumangga, dan juga Cak Harsoyo Dadapan, Pak Kampung Rohim Dadapan, Cak Supar, Cak Wahyono dan Nyonya uga saking Dadapan dan Pak Kampung Surati. Monggo. Ayukan
fotomu ning dompetku. Yen aku mangkel karo sliramu, tak busek-busek fotomu ning tembokku. Apa kowe ra krasa kapaten saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Apa kowe ra krasa tak kangen saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Ora bakalan aku lalekake. Biyen aku duwe pacar, anake Pak terjapar, Bapak RT ono ning kene Lumajang. Terminal Madiun Ngawi kenanganku. Ora bakalan aku ngalekake. Biyen jaman semono kowe janji karo aku, nanging nyatane kowe ingkari janjimu. Yen aku kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu, tak elus-elus fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa kapaten saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Apa kowe ra krasa tak kangen saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Duwe saria tapi tak betene dimah. Padena dikamang ada kabar akirim salam. Nape lo pada pon ale-ale mata di kaca perang bulan perak mojian mantan di kaingan ate bulan di ati tresna sanata ki ajete ate bulan sekatemu batan di kaingan ate bulan ki ati tresna sanata ki ajete bulan terang sekatemu. Oke, watur semandun kepada Pak Ida Kertowono, David HS Putra Kertowono, Cak Wurki, Mas Samsul Arifin Bantaran, Mas Suli Soleh Wonokerto, Cak Arsoyo Dadapan, Pak Kampung Rohim Dadapan, Cak Supat, Cak Wahyo dan Nyonya, dan Cak Suradi, Pak Kampung Suradi, saking Dadapan ke semuanya yang telah berkenan sudah tampil di panggung pagelaran.
Oh, kita datang Jong untuk kita datang Mas Harsoyo. Kita datang Ki Bubu, Jokher. Jaibongan salah pun tuan rumah yang kedua yang begadang dut monggo kepada Mas Slamet Chandra Dadapan. Kula aturi atas permintaan Rijak Slamet Chandra nyuwun dipundami diantaranya Pak Kampung Sum saking Dadapan, Cak Sutar Thomas, Mas Roy Apip, Cak Sunaryanti Dadapan, Mas Soleh Kertono, Pak Nurul Kertono, beserta Firman Andika Dadapan, Cak Suyet Tunjung, Mat Bahar Dadapan, Pak Sio Kertono dan M Bayu Santoso saking Dadapan. Ayo didengar nih. Caca Slamet Chandra, Pak Kampung Asum, Caca Sutar Thomas, Mas Roy Apip, Cak Soleh Caca Nurul, Firman Andika Dadapan, monggo Cak Jai Pongan, monggo Cak Katimbalan.